Dr. Bas Kamarbo ulang unang aktin jaga sang VPP. Ula pensyai hakai bedai baka jengmi kadur mentakas ngi kabala safreng hakai social media. Kabuang baki ngilam ka VPP ki kwa ikendu iken ngilam jaga sang BJP na kamtaba ki kwa mandrong syaka NDA. Dr. Bas Kamarbo adin boli i kajang safreng jaga kadur hakai social media. Ula pensyai baka tu kadur. Kabuang baka VPP ka kwa ikendu bat ka BJP kedi ka kam syukur. Uli tu boleh yok banyak keren buat editor jaga North East Life. Buat untuk editor jaga North East Life ulakan takwar bagi penmi ia kebakum kata ke khobor. Nak kalian jaga channel kali tu ru bagian satu kan pensyai sekian dalam jaga VVP ia kam syukur jang kirupo. Hakapus bola bu akas status ke jong Dr. Bas Kam bola angru bagian kam kadai ke bele de kiru khaput ban pentok bria ia ka seng VVP. Namar ke suntu bagian nak syuk banyale. Orang ru bagi kuat ban perkelumar di kipat ba bahkan hiar ke VPP. Nak kalian juga seng ulang baka seng ka salet tinggi ban pensyong ru nar ya ki brio ke badan keti. Haga juga por ulang ru bagi pat ba ke ban lagi start kenang bagi lain nak din chathok ke bakum kini. Haga juga por nak kalian juga North East Live kau hati kala pensyai bahkan di ka fake news lain ka khobor thok khobor lam ler ka show ler ka screenshot kam di setia ka bala penmi nak North East Live. Kalau orang rupa kadi kepusudia thok nak kibriu nak kepenjak boram ru ia kan North East Life. Kalau orang rupa kam judai kau kam cakap benda kam ni susu kalau orang rupa ada pej bah ia ki dur kita lagi loku jangan East Life kadai ki bersu kam thok bat kam don jadi setia bat kan North East Life hai kepada bahkan dia screenshot kepada pentok beri ka sang VVP hanong ba shalong.